Zdravo Raja, ovim videom želim pokazati kako riješiti jedan od čestih problema na starim automobilima, evo konkretno na starom Audiju A8 gdje mnogi vozači ovih starih Audijevih modela nailaze na neke slične probleme. Ja sam imao problem da prilikom vožnje, kad se auto dobro zagrije, ostavim ga na benzinskoj pumpi 3-4 minuta dok se naspije gorivo. Posle toga ne mogu više da zavrglam, znači okrećem ključ, ništa se ne dešava. Posle toga moram sačekati 1 sat vremena dok se sve to nešto ne ohladi, kao da bi on opet verglao i upalio normalno. Obzirom da je ovo V8 motor u ovom Audiju, Anlaser se bukvalno ne može vidjeti ni sa gornje ni sa donje strane motora, znači ne može se doći ni do kontakata na Anlaseru. Samim tim je teško dijagnosticirati uopšte gdje postoji kvar. Ja sam išao nekim redoslijedom od dovoda struje na kontakt bravu, pa onda električni uložak brave vodi dalje struju do releja koji treba da propusti struju do pobude Anlasera. Sve sam to ispitao, sve je to uredno, međutim i dalje se dešava isti problem. Posle toga sam skinuo Anlaser, to je na ovom modelu prilično puno šarafanja. Dok se skine i demontira, zamijenjene su četkice, automat, sve onako preventivno i školski kako sve ide. Međutim i dalje problem nije riješen. Sljedeći put kada sam skinuo sve to ponovo da provjerim, našao sam da je žica, odnosno pobuda koja dolazi na automat, trpila veliku temperaturu, pregrijana je, licne su postale, više nisu one kao sjajne bakrene boje, nego su crne, i to je u suštini bio cijelo vrijeme problem koji mene lično mučio već neki duži period. Moram napomenuti da sam se i konsultovao i sa drugim majstorima, kolegama i čitao na nekim grupama gdje ljudi isti problem imaju sa ovim modelom. Nigdje nisam naišao da je neko dao neki pravi odgovor koji će riješiti ovaj problem. Eto, iz tog razloga želim da snimim ovo i da pokažem, odnosno da olakšam drugim korisnicima ovog modela, a i vjerujem i na drugim starijim vozilima da se sličan problem vrlo lako može desiti. Evo ovako, to je taj džek. Evo ova crvena žica koja ide ovdje u ovaj džek. Ona je sa druge strane spojena na Anlaser. Ova dva druga kontakta idu, jedan na alternator, drugi je pritisak ulja, ako se ne varam. Druga strana tog džeka, evo je. Ja sam sada tu žicu ovdje prekinuo i to je ta, evo je. To je ta žica koja je vrlo kruta, čak puca. Moje rješenje na sve to jeste, evo ovo je kabel novi, odnosno nova žica koju sam ja proveo sa Anlasera. Zaobići ću ovaj džek i idem direktno i to je, evo ga, ovaj vod ovdje koji ide dole sa donje strane skroz ispod blatobrana i ulazi u kabinu. Evo, malo ćemo to posvijetliti i ulazi tu u kabinu. Inače ide evo gore kroz ove zakačke. Evo ga, završio sam, provukao sam novu žicu do, evo kako tamo ide,
I evo, završio sam, uspio sam znači provući novu žicu od Alnasera skroz do table sa relejima. Ostalo mi je još par sitnica, samo da vratim na svoje mjesto unutrašnji vatobran, desni točak i onda možemo probati. Probamo. I evo nas poslije par dana da probamo. Motor je ugrijan i sve radi kako treba. To je to. Cilj ovog videa je da vi koji imate sličan ili isti problem da lakše dođete do rješenja. Vidimo se nekom drugom prilikom.